Oh mtshali ematshaleni magalela. Hey Katsheni. Hey kunjani na? Siyancenga Katsheni siyancenga hayi. Yadleka noma kubaba nje kodwa akayi siyaphila Katsheni. Hawu Katsheni ngiyabonga futhi ufike cha ngikubizela nje Katsheni ukuzokhomba nali ikhekhe Katsheni ngoba ngiyakwazi izindawo uzazi yabo Katsheni ikhekhe leli lasewulisi. Lasewulisi Katsheni ukhalamani lo ukhalamani Katsheni leli ikhekhe leli ufuna uthengisa imbuzi ezimbili uzothenga leli ikhekhe leli. Nikubizela ukuthi uzolibona ukuthi akusole likhekhe othenga ngo80 rand Katsheni lelikhulu. Ngiyaphila mina Katsheni abakuhlezi ngikutshela nje hayi ngiyagijinywa Katsheni ngitshela impela ama delicious. Awuthi kanjani hey ayi kodwa ke leli ke laze labukeka limnandi limnandi Katsheni ayinokuthi liyabukeka limnandi vele nayi into ephazamisayo Katsheni limnandi Katsheni ilokho nje angikubizela khona hayi ukuthini ngoba uzokugulisa noma ngathi uyawuzwisa Katsheni ngizokugulisa ngathi awujwayelanga isisi sogijima ekulala usuku bonke nanothi Katsheni ngiyabona kathi usuthu ngoba uhlesweza usuthu lezi insuku yakhumbula Katsheni ngizofika ngidla lapha isikhokho nekhabishi uthi usuthu manje ngiyakubona usuthu kodwa nje Katsheni hayi ukuthi kanjani hayi yagijima Katsheni emnandi Katsheni imnandi ngiyaphila mina Katsheni hayi uthi kanjani hayi awu cha hayi kezwakala mtshali bwana ngendlela olidla ngayo ukuthi hayi liyehlela limnandi Katsheni limnandi ngebhadi ngeke ngikhona ukuzwisa uma ngizwisa Katsheni uzokulu futhi the poison bese kuthiwa ngidlisile mangiceda ngithi uatramela ngigumu atramela ngafuna uthenga noma kuphi ngiyaphila mina Katsheni ngiyongenze next awuthi kanjani hayi shanga high press isikhathi eside kakhulu sengisuthi ke Katsheni cha akunakuthi Katsheni bengikubizela nje lokho hayi ukuthi ngoba khona ukubini usungakhululeka Katsheni sabuye sibonana nje mfowethu mhlawumbe ngelinye ilanga ungabi nenkinga ngikubizela nje uzokhomba Katsheni leli ikhekhe leli so usungakhululeka Katsheni uyihambele siyabonga mfowethu izawubuya ibonana hayi kabi uma kunjalo